important tools. Omukoro gw'okujwa kabeegi ah'itendekero rya Ankole Western University erikushangwa omu municipality ya Sheema aha abeegi barikurenga 250 babangwirwe omu mishomo etarikushushana gutandikire n'okwemeka mukuru w'itendekero wa kana Dr. Andrew Aino Mugisha kandi okwebembirwe omunyabiragiro Abel Kahara hamwe na Chancellor wa University Right Reverend Johnson Twino Mujuni kandi omuhire ebikwato. Beloved Andrew, we receive you and install you by virtue of your selection as the fourth Vice Chancellor of Ankole Western University. Now, present you these very important tools. The University Governance Manual. General Kahindo Tafire aha mukoro nigwo gumwe ashoborire ngo omwebembezi w'enora aho mwensha wakandi otarikubasa kumaraho ebizibu ayirukangibwe nk'embwe rukwera no kumaraho ebizibu by'abwebembi tukubaretera ebizibu abebembezi bashobora kuturetera ebizibu omwebembezi yatanga kuretera ebizibu mwirukanze nk'embwe rukwera mwirukanze kandi natugasiraki ajya kugwiza tukorera ngo turetera ebizibu kandi eki kizireho bwa nyuma ya mukuru w'itendekereri kweterera umurango mbembezi kuhitendekero ndimwe omu politics ezabire zirake kurugwisa this university from politics. Otherwise, we might easily lose the achievements we have already registered as a university. Bamwe omu batandikire kwitendekereri kandi n'abari aha kakiiko mu mwaka gw'2020 bashoborera aha nshonga eyabaheretire batandika hitendekereri benda kuraga abana babo oburagwo bwo kuhereza umwana wawe obatarumwibaho no kumuhereza okushoma. Egi university neyiza kuyamba kandi yamba abantu kushomera hii kandi bakaduha qualifications n'ingebihandiko ebiri kushana n'abashomire Bungereza n'abashomire Amerika n'abashomire Kampala aho kuba umwana wa mutwara Kampala mu University ya Kampala is expensive ashanga umunzire yaremo kunka University yabe turiha abana bona amafuno opportunity namuze umzire wa amana make nabasa kugira ikintu yakora kugira umwana yasho. Ati Right Reverend Johnson Twino Mujuni omureberezi wa Western Ankole Diocese nuko kusibira abemekerwe hamwe n'abazire ntanda arikushoborora ngo hamwe n'abahore abatashomere neja kubabingo mu kanisa mukimanya oryaha aho gwegese hato mu kanisa namwe n'abyahika beningambira abahore bona kabareta nagira ngo bashome ebyesente buri mwahure wena barigira nabandi hati ni imbete ahubwo kuba omwahore utashomere neja gukora biki ebyo bya mbere ndiyo musinzi mbwena hata ndasaba dikoni twara ebyo bigarikiraho waza kugenda mu maisho notekwa obwegese. Aha mukoro nigwo gumwe Kahindo Tafire atakashomera ubutumwa bwa Vice President Right Honorable Jessica Alupo obira ariyo mjenye mukuru ashekerira ubona barikwenda obureberezo obu kandi yagira ngo nibenda kushwera batinente mureke kurwana entare z'utarasinye nabwo ntabwo bajyashema aho bagira ngo murubenda ngo watagatagure dayosisi wera bashaje mu kumugenda ngo twinde turemere mbere kandi mwenda kugera yanyu rero nabo bakoresha nabo bagere yaho nabanje baruhinda ndebere mu mbeke kanisa ngo mwenda kugera dayosisi mbashajamo yabwara nyanje turemere bwara nyanje dayosisi turemere University ya dayosisi de turemere n'igije ya hati mu kandi mwenda kunanga mukwa yes dayosisi mu kugirwa n'umuja kugika obuna kumujya kukamugire dayosisi yanyu ko kamugende mpora bamwe ombajira hitendekereri bashoborire iki kuni kibasika ibingi nibakira kutekateka ngo kushoma kwiya mu pasikera kigomere kandi kigomere tukuru no kugera umuhimbo gasha kwa Gerard Tugume abo Sky TV ya Genshonga omuri Sheema.